isip daw nilang impel na pagmasan ay isawasan sa korlansyo. Ewas mo na yung nagpasen. Iben kawin dimensa. May siyempre sa karang isika presma sa skos. Konti sa pinagpilihan. Katulad kawo, meron ngayon. Sasin. Iyay, sasin, kasaletay, wiwi. Kaya mo na yung kasaletay, katulad kawo mo, pinay. Meron mga pwede pinipray tayo. Wiwi ay pinay. Saan pinay na katulad kawo mo? Kaya pwede. Ya, sewasan meron magtapuan. Kapag sisis, ato ka sumuli bisa. Kansa usmay lang ata, therapy. Yesita, ito resasi na mo. Ngaral ito. Tama ko asubya. Diba sa siyempre na bata si Kapi, eso ka neso. Awibel Kapi, magsasinanay. Pure moneta na par 20. Sasin, isang may bumisasya pwede bibigyan. Kasi kung kita, may yung solution ka. Anapar, ipit, isip. Sasin, kami ng angin. Hindi siya naman natin. Kailangan mas may buwan. Ako nung kakapsis, nasa may sansal, kasansal sa mga kasasi. So semua macam parkapw masih itu lebih beliau sih pasien yang itu alam mulu yang bisa pasien kata itu di awal ini melo mau bisa transport sampai lagi kapal punya misalnya malu lalu rasa kita aman siapa ni kasi isa sa kaudek ko sa Jesus nila. Mamang na ngayon, mga naikakalit politik, hindi isip ko, relis ko nung mga patala. Apa yung isip ko, pasasin ko nila mo. Napaka naman, sa kaudek din, yatan. Ito po, ito po yung uta ba? Naibisan rin, sema ba? Naibagaratak kaudek sa patalas ito. Kaya sumawag sa mga elementsip, niya ito kumagawa rin mas. Namun lihat semua mau asmara. Kasau-sau suatu payu bisa kelihatan itu. Kami terlari, kami terlari. Kami sekonangi. Kami sekali yang kau pasangin kagak puluhan beli nama sasi urusan na sinuri kawayo itu tuan sebisnya. So kaya lagi sasi tulisan. Beli kami lebih sasi pasasi. Inabe karena semua kau nama itu sama sasi. Masih sudah sasi. Apa akan uyo mau karena semua ada sekolah so. Wah ini mengisap dengan yang mengisap kafein sosial. Mengisap dengan kafein yang kau pasangin isap. Kalau kau lihat semua ras kuah semua orang yang isap nana isap ras isap orang di sosial. Langit kau nak mereka akan selesai besar sekolah ini mengisap. Baik kau yang mana besar sekolah kau itu ini saya mau. Jadi lebih sekolah, lebih masuk development, lalu saya sama tapi dia kau nak lalu saya maka saya nak ini semua, mereka bela luar, wanita lalu saya, ini beberapa pun saya yang kau, kadang-kadang corona tu saya, itu resah saya dengan hati, semua beberapa pun saya. So
Masuk ako sa na taon. O sa akin lalalo sa asin, nakasasin mo. Wala ng taon, masalang nagkakaroon. May doon semua sa asin na. Agiging sa taon. Ay, naman saya, kung na ito, magayo, kasi magayo, magayo kasumpuan na sa akin. Nanin, taon ng asin. Sige, sa siya namin, yadan. Kapong kaon, nanasasin kamalang, nanasasin gay, nanasasin mo, nanasasin isu. Dan betes kanya sa siya namin, tupna kaon, nanasasin kamalang, nanasasin gay, nanasasin mo, nanasasin. Hindi mo kayo kasama ng usasin, nanasasin mo. Kaya po mga kailangan ko mga sinunod, kailangan ng kaulong, kahit kaulapsok, mga paskya, sa kaulong, sa sinunod ko na susunod. Happy New Year. Amen. Parkapw. Ama, ay konti na
Sasi kabinatin na nasi ko na siya lang. Ngayon kita pata. Ang nasa mo niya ulit ka. Pasay na nasa. Nawiyayitis ay sawas. Wala din siya sasi kos. Sabi na kaibigan kos. Oras mo. Kasi na sasi kaudek ang kasama ko ka. Sasi orlak and kaudek ang buta ko po. Apa kain agos. Sasi orlak ang kaudek ko me. Eble kain agos. Why? Why should we praise the Lord? Wasan kawin kasalanan ko rin sasi. Pwede yun ang lalabot. Pakailan kasasan kagyan nga mo. Gira na kayo kasama sasin. Sawan-sawan kagyan nga ikaw. Kamu kasing kagkatalaan sama. Ako dibayaran ko. Nagkaskiyan saya aramas percaya apa-apa ini sama itu. Rain kayo kamu kasing kagkatalaan sama. Meski mau dibayaran. Kasi mana kasarapan na kayo sumura. Paano niyata? Rano masasalit ako mo. Wasang kawin masasalit. Yung iba na. O masasalit kasama ka ba? Mereka siya kasi. Pero saksi, bilagis, kaya. Saan kawin sa kasalanan ko sa at pasang kita masan kasaruan sarawi at tao masan siya nagtapawan rani mo nagkakaroon kasi kagatalang sampai tagad niya okay. Masang sumra ako, pasang tinala. Masang kasampan, sarang isu. Nagpasang na kita sa asang kasampan. Kaya bakit? Kaya, Yahweh, Jehovah, God Elias, Kasidu, we, Irasi, de Pohnpei mas, Irasi, Karaseng, the seventh piece of Karaseng, we the turtle, of one women. At the Sayaka Samba, bye. Miriam, Bilbao. Saya dah kain lapai macam tak keluar dari pondok momen mati sah dan men kesabaran akan mau nasa mau bisa pakai kesabaran Kapawe. Karena kawe ini pasal kasasi, pasal kawe itu. Kasasi, kapawe kasasi, nampak kasasi, masen
sila batay de court manama court yeyaso masalan ko boro na ito resas magsasa so lemutin metas asasan ko boro kita pine hitawan ni Sasin daw lang, nagtula mo man. And alam siya pagkasa. Nauro, nakauro ko ka dyan, malibetok sa silo. Yung katara to sa akin na, Diyos. Paano ka kayo meron mo lang? Kaya ka kayo pahinta. Ito sa akin. Pahinta sa akin sa akin. Katakan keras-kerasnya masang isi bono. Masalah kawin kasali terasasi. Kalau kita lebih masang isikis, kamu kau kacang kabel sampai orang isu. Kayu sama. Masang kasampay mo nasasal ko. Pahali nagkarating sasal kagkat natin sa sasal. Pasalin rakan sabon na kalangan. Sabon na kalangan, nagpajapat, lalapot, nagbilang mo, nagkaya ang sasal. Sasal niya kapit, marang isang sasal natin, pamorag sasal. Kaya na makin, awato, asasal ko. No. Kailangan ko naman sumawan, syok. May namas ko yung asasal. Kaya ato ko yun, kumang.
negocio, San Luis, el lugar de la